Bago tayo pagpuna lagi man nakalimutan no. Buti ang tanong gimana harus gimana ya pasal sa gimana gula. Ini pistelo. Kaya tapi kaman sa gimana man to masa makapadag sa giada kung kabar. Baad na siksa si kuman kubur. Ini si kusul kubur. Kaya afirmatif na si Mulbi man na gipagdagan. Si Mulbi mamuna na albani. Tingin na na siksa si kubur. Si Moses ay kamino lang sa kanila mga bulian negatif. Man ay tingin na da siksa si kubur. Pati surol pinirman namin paganeron ay diyan ka katinip na mabdur umanisa makapatag na sigupaganin na tinip na 35 minutes nasu ikadwa tinip na 30 minutes nasu ikadwa tinip na 20 minutes gitu su konklusyon kumani mapasa dumani tinip na adla cross examination cahaya yang ka auto na 10 minutes dapat naso pakai siya na related po si kutapik na si konklusyon na dito na baru pakai siya na sa mga audience na nakabla nila na pakai siya siran kalau kataw ang audience pakai siya si Kisay Kamnula na tulmang buong audience pakai siya si Mulbi Albani na isa buwa pakai siya kisya usa kataw ang audience na dapat na related si kutapik yang apa no? Why? Kamu tu dapat dapat na related po si kutapik supaya sa audience na mapasad misya sa audience na sinugun mo kaya kay siya na mulagi nung maswaton sa inisinugun naman na sumimbag ang takada maswat nakapnalin ito ako di makapun mawal sa audience ay pinakamapuro approve na pag-usap na sultara manuhang lagi na sa Quran lagi na ni Pasudano pagayam ng mga Muslim na liyo ko Quran masasari ko sa mga Muslim agad pa kayo mausap makausap sa tao kapag approve liyo ko Quran dataro pa mau hadith asal ka-approve pamakayong ko si Quran jika pakai suka panelawan kasali sa salawadan yan supadian si kumasa oras yan kami ang intirap na kaya panisulit yan akin butang sa oras yan sa suminalawadan sa 15 minutes dapat na pero nutawa at na so dapat na pero nutaw na at na mapagilin niya na reference yan na kitab udah na PDF kikmo niyan uli na Xerox copy si Kupitsong kitab pinirma namin ito kataw hindi siya ba mga pagdariami usakan ipakamoy na di mo dito kama alam mo na sa kanagin dito na sabab kumalagyan sa ipagdariami na si Mulang Albani dua kayo kumana tutunod ng kaya magari kami sa lawansa na magari kami sa mura ito dito isa ko yan si Ma'am si Chef na siya po mana makatatapin po tinip sa gimana tinip sebab kumana pagari ako niya na siya umuwisik na sa akin ibabaloy na moderator na inshallah naman ay pagdinuto na lang siya na duwa mana kaya balo ako na moderator na ada apa nalawada naman ada di telefon sim di telefon akbir so makin di telefon so mana sekarang na usumili sa topic na pa kayo mapaka-istapakan mana masagakan hindi na mapakatagdag sa mga diyan di katiro hindi pa pero mo dito nakapagarin sa niyan ko mana kita mula ngayon ka mana laong talulihan mo na mga makinig talubuli mga mamumpa ko man nakapian niya kaya ko naman pero pagkatindag lagi pagkadiyak na simula na Albani Bismillah. Mamaya pakatunan tanong to. Sorry sa ito na yan. Ayat ko na at nasiksa ko kung mga kafir, abuso,
Muna na. So, napili ako muna na. Pinapinirma namin yan. Napiyapira ni Mabuti. Nakakati pinirma niya. Niya pa sa luto. Wala sa gol. Ito matatagusan. Ito. Pinirman lang ito ni... Biya tanong to. Hindi mo binisner yan. Okay. Na problema ro. Clarification ulit mo na ako. Okay. Ito. Mamakita tayo na tanong sa PPP. So, tanong si ilmo yan. Wala sa kanuang lautan. Tanong kami. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم وبعد قال الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم وقال الرسول عليه الصلاة والسلام إنما بعثت معلما pagkadayon na Salam na Kristiyano, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagdating ko Allah subhanahu wa ta'ala, ayak magpagdating siya ang tanong. Nagyang ko ito ako ba na kato kawin tanong si ko benar. Huwag. Ato kawin si ko benar. Ang yutay mababalo yung aksangan o anim, ang isang bayan ng isang tarot, taknabay din ako ba na din na ni pamutula. Ayak kami kariman ko, naging yung mga patang sa nasiksang kubur. Ayat tidak bermialo yang ingin pagalitan wa ino at nasiksa si kukuran na kada. Uway. Dia ina apya pababana naggibi na dito kami na ro andang nakatawadan. Uway. Nabunso pababana diga pababana giya ino giya naging ina tara kawan sumada klataw. Ako na yakag mo si Sheikh sanga sa Pilipinas kung na sul ayas kanila lubiko sakit kawan dami. Nagyutay sa pasukan ng nasi mo mga ulama na nakaturo sila. Gini na kanapan mo yung kabubuya, ako si pagmana, ako mo mga gini mapia. Kung inangin siya kasi ko ba, na dito di makatituloy api-api mizampan may ito ako na ibigir na Allah subhanahu wa ta'ala ito. Dia kan berlatas untuk kepada dia di kepada tentu kami tua. Dia kaya kasiksa si ko ada bulkabur nantiku. Imam An-Nawawi rahmatullah alaihi. Dikira qala al-Imam An-Nawawi madhhab ahli sunnati ithbat adab al-qadar. Wa qad tadaharat alaihi al-adillatu min al-kitab was sunnah. Bitar Imam Nawawi yang gila dia kala Imam kata sangat yang pernah mazhab Syafi'i. So tinggian so katakan ko wasiksa si kubur nagila ni mazhab ahlus sunnah. Basta waluin Haloy na ahlus sunnah namin ayapan ayamyan dero o na sa mga khawarij o sa mga mu'tazila. Why? So gina, liqatul mafatih. So ano yung hirap na filmo ka gano? Ay, bito ni Imam Nawawi rahmatullah alaihi. Kami ada tingin ang mga delegasi ko, kitab ang sunnah. Ito naman ang kitab. Hingga sa kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Pag nirong, kaya pag niluin ako naging at-tafsirul kabir. Dapat na yung una na ako naging ito rin na tafsirul at-tafsirul tabari. Kaya so at-tafsirul tabari, naging rin, niya una ako ba na kamalang kinisrat ko, at ang liba na tafsir. Siya kung yung kung saging at-tafsirul, Jadi Tafsirul Kabir Mafatihul Ghaib. Lagi Imam Fakhruddin Ar-Razi. Why? Ilaw sibul pun. Kahit niya pagod-pagod na yung nausap ni Sheikh, maka na lagi ka mga pagod ang sa gaya kasi yan mayang gira. Yan mayang gira. Kada ko nakasiksa sa kubur. Okay na. Na si Imam si Fakhruddin Ar-Razi, na inalil niya. فلتغفر الله سبحانه وتعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم إلى الله سبحانه وتعالى قدمها المنافقين في المدينة لا تقول الله سبحانه وتعالى سنعذبهم مرتين
siksa na miyagyan mo na mga munafik sa Madina. Sama kedua, siksa na sama kedua. Kaya yung mga ulama, ano naging mutat at siksa sama kedua? Ando sila siksa sama kedua. Na si Imam Fakhruddin Ar-Razi na pito katero ay nalagay sa tigil. Kala Ibn Abbas radiyallahu anhuma ay pitero Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma ay nagtapagan niya kasiksaan ay ito sumapan niya kitsikudud niya ikadua kasiksaan na kita salungan ng mauri ikadua atin din natigil lagi sa Imam Sudi asin niya katilan si Anas bin Malik radiyallahu anhu huway amya kay salungan natigil na يموت النبي صلى الله عليه وسلم سيسا سلد المسجد فقال اخرج يا فلان فإنك منافق هي فلان ناليوغا منافق هي فلان ناليوغا منافق فأخرج من المسجد ناسا وفضحهم يا قال سيسا سلد المسجد لكي متمغطا وصابتكم مغطا لابد يعبد يا كيسيران فهذا هو العذاب الأول هنا نقول يا كسيكسا لكي متمغا منافقين يا كيسيران وقال يا قال كيسيران mga munafik sila. Wasani adabul qabr. Ay kedua sisa ketigir nakadabul qabr. Si Imam Mujahid ketigina yang muka semua munafik udah ke mga kafir. Lagi mutu suatu ibadah kapte kuno kira anta kapte buyigiran. Nah yang kedua na adabul qabr. Adabul qabr. Ikatlo, ikapat, nasi Imam Qatada, nanti lagi mutakab kesubutiran, asal kita aku lagi mutakab tu lagi mutakab mengatiran, wa'adabul qabr. Mana lagi nila? Nanti mana hati dengannya di sini? Adabul qabr, mana ada adabul qabr? Ada Syekh. Assalamualaikum. Ada adabul qabr. Ikadua, akan lagi menerakan ada sanadin. Itu kau ada sanadin. Kami so ilmu, nak ada sanadin dari mana mga ulama. Aku mana? Itu kau bagi tu pakai angku beri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami ada sanadkan. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Abdullah bin Mubarak rahmatullah alaihi. Ketika daulah Islam, laqala man syaa ma syaa. Upama kita ada isnad gitu supaya ditumpuk si hukuman antara ayat uli na hadis. Na umali sana turun dia suatu di pada sana kabaian. Nah ini jadi tiba-tiba tu ulama ada sana kepada di bawah manusia. Lagi yang di sini Imam At-Tabari rahmatullah alaihi dengan hadatsana Muhammad bin Bashar wa Muhammad bin Mutanna qala hadatsana قال حدثنا ابن محبر قال حدثنا شعبة عن قتادة سنعذبهم مرتين قال عذابا في الدنيا وعذاب القبر dia tinggal ila orang dasar dia asimnya kami dari si Qatadah wah masuk Qatadah nama ini at-tabi'in yang guru-gurunya suatu ini pada Anas bin Malik Abu Sa'id al-Khudri rahmatullah radhiyallahu anhu nanti kita sanu'adzibuhum marratain siksa nabi semua munafik sama kedua nanti kita qala adaban fi dunia pada dia kasiksaan kasih dunia ikadua na kasiksaan sa anuman amudi wah تفسير القرآن العظيم اسمه ابن كثير رحمة الله عليه. Nah ini yang lagi yang buka hadis hanya disambung Fakhruddin Ar-Razi. Ketiga lagi banyak apa kan diwasi kepada munafik. Ketiga wal adabul tsani adabul qabr. Ayat ikan dua masih sana adabul qabr. Al-Jami' li Ahkam al-Quran Yusuf kitab Imam Qurtubi yang makalah ini para mufassirin wah ayat itu yang qala qala adabun fid dunya wa adabul qabr kasiksaan secara dunia seorang dia kasiksaan ikan dua nak kasiksaan si usul kubur Tafsirul Khazin. Nah ini yang saya beri. Ikhtalafa al-mufassirun fil adab al-awwal ma'a ittifaqihim 'ala al-adab al-thani. Suatu semua ulama nanya khilaf silam. Si kepada dia kasiksa si paminali. Mungkin rasul kan nanya ittifaq silam ya umpul silam. Saya mana ikat dua kasiksa si kubur. Ruhul Ma'ani
ikapira na tafsir. Ruhul Maani, ginagawa na ulama Syafi'iyah. Why? Na ilalim niya laging tawag, mga adab, lakina wathani adabul qabr. Wathani adabul qabr. الخطيب الشربيني تفسير بنايا فهذا هو العذاب الأول ينقض بسسورة ما تريد بنا مع عذاب والثاني عذاب القبر أي تجد كدون عذاب القبر إذا ما تفسير القاسمي tinggilah inalin lagi kita benar-benar pada yang kasiksan summa adabun fil kubur lagi kita kasiksa si orang munafik si kubur dia lagi kita tafsir lagi kita ayat asal nu'adzibuhum marrataini thumma yuradduna ila adabin 'adzim siksa dan miskinan sama kedua pada lagi kita benar-benar ikan dua nak ittifaq dengan ulama lagi kita suka siksa si kubur thumma yuradduna ila adabin 'adzim orang yang dari Allah Subhanahu wa taala bahkan dulu misalnya si umala pada kasiksaan mana kita suka siksaan si kontrol di bawah alam menaburi tafsirul Qasimi tafsir Aisyah tafsir hisab ke Abu Bakar Al-Jazairi rahmatullah alaihi ayat kita al-ula qad takunu fadihatuhum bainal muslimin ayat kita bagaimana kasiksaan mga munafik lagi yang mutakabbal kewadiran dan iman si mga muslim ikaduan adabul qabr kasiksaan si kubur tafsirul Jalalain gina ini Syekh Abu Jibril ada ko ayaw na tindig Imam Sayuti saka tafsirul Jalalain ada ko nakasiksan si kubur okay na nyo kung mabuto wag yung tatariwa na siya kung lang nakatiga wakano na ini na ko'y natapakatin kimura sa amin sulikarap na why? بالفضيحة paling nakasiksan lagi yung takapkukuhay na nabiman awil qatl kung lagi yung takapkukuha kinasi sa dunia wala bilqabr ay kadong kasiksaan lagi yung kutuhan ko na diba na kapil kakapsiksa sila si kubur marahul labib لعذاب الدنيا بجميع أقسامه paling nakasiksan na salamu nagpisusunan na kamar sa dunia ikadua wa'adabul qabr ay kadua siksa na adabul qabr ikapir na ini mo juga na i'adab na tafsir Ruhul Bayan fi tafsir al-Quran berkaya Imam Al-Khalwati Al-Barusmi waktu ilalim niya lagi lamia habis sabi na diba nasana si Watabari why? Tingnan huwa al-adabul awal dito sa pagkakita kasiksaan wal adabul thani adabul qabr ikadua kasiksaan adabul qabr imposible mo mga bukalagi mga mufassirin ang ginawa ko man ito diba dada kasiksaan si kubur tafsirul Samarqandi why? وقال الكلبي أول العذابين أنهم أخرجوا يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد والعذاب الثاني عذاب القبر إذا هو كسيكسان لكن قطع كسيكسان سيكو قبور ولين التفسير التفسير الميسر ay paganay ato hindi ba na kasiksa nagyang ko patigina wakas ko adabul fadihati fi dunia yang mula kapwa mga munafikin ay di masisang na dunia wakas ko asrarihim wa hati asrarihim yang mula ako taliba nakapito kami kapagurong kapagungkarasi si ko mga sikreto yan hindi mga munafikin na mga sikreto na dito katawan ikadua wala mustaqarrabil maut wa ma fil qabr dia mo ta ko na kapsisa kira sa mo ta kaputairan nagusi ko dili ka kasisa si kubur ikadua ayat lagi mo nakaturo Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Ibrahim sabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala napakapagna niyan sumyaman at niya sa katiru apakapagna fil hayati dunya wa fil akhirah sana masisad sa dunya ang saan ko rin di ba na ano ang amauri يحسن الله علماء وقونا قتل وقتلنا فأقول لي فقتلنا الله سبحانه وتعالى سبحانه أقول لي بنا siksa si kubur,
Sino mga mu'min, nabiyasin ng mga ulama. Dito so kasiksan si kubur. Amay ka, pagisin sa liyan kung mga buwa mga malaikat. Ating kuhir ka, atay nabing ka, antunay agamang ka. Nasabot sa yang ko ba ito hindi ba? Na mu'min, bila kita manusia, kita mu'min. Bila kita mu'min, nandunod kita para dia. Udah bisa kasi ko Allah subhanahu wa ta'ala na makapagulkin na rin ang katulad na disalig ng parampakan. Ang hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam na ito, ustad na lang ni Sheikh, amin na ibigay ko, kung ito diyan katawa ng Diyos, magkatawa. Di ko mga sahabat, ya Rasulullah, anda ba na hindi kami kabilang, amay kapagising kami mga malaikat. Ano na hindi ba, na mauwin siya sa ato na hindi ba, wafi, yanihi. Matariq, anak bikin ako mga bintol, ulit anak diba? Anak bapa, anak kalala. Si kwarto rin diba? Dali ba yan? Napagising kami na hindi kami kumana. Di kami manok. Uy, natin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di ka nukilap. Kaya yung kakayat Allah subhanahu wa ta'ala, kakaptil na ka doon yan sa mga kakaptil. Uy. قال أتخبط في الحياة الدنيا إذا أتوا ملكا في القبر ما نجم قطوع كسويو ما بيطين إلى اليقظان أما يقبل سلسانيا ونلاقي رسولك أنت كهريو أنتوني أغنانيو أو أنتوني أنتي نبيني ورتكي لنا بأسول سيران قال أتخبط في الحياة الدنيا إذا أتوا الملكان في القبر يبقى بينا يبقى تكبرتني ومكنا تكين وملائكة kemudian faqala lahu akhbirun lana man rabbuka atikun faqala rabbi Allah akhbirun rabbuka mu'min ayat 26 Allah subhanahu wa ta'ala faqala lahu madinuka akhbirun pagisinin anak dia agama hingga agama ke Islam faqala lahu man nabiyuka antai nabika tapi kita ayat nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam تفسير ابن كثير قال عذاب القبر معنا كتير soal siksa siku kubur agian kota kemana takdirna agian kota kapag isini koma kapag isini si umukit agian kota mga pakaisa tafsirul jalalain apabila tidak pengisian sirat, ay fala yatazalzaluna anha, fala hiya kalimatut tauhid fil hayati dunya wa fil akhirah, ay fil qabr. Mana artinya kalimatut tauhid kita takfir, kita kena apa? Tidak mau apa? Hanya mau kesembilan. Yang itu so, atau yang juga kalimatut tauhid itu seperti si Allah Subhanahu wa taala, asimu mari pengisian diri sanggup hal kuburan. Betul. Lama yas'aluhum al-malakan an rabbihim wa dinihim wa nabiyihim fayujibuna bis-shawab. Terasmuk sinan satu atur di bawah hukum. Yung pribadi sana oras na ay buti ko nang meron sa oras. Dapat na tertengger. Ano ako mo ano? Wah, kaki ada pemutus yang salah. Tapi kalau nak kali patah na, makam lebih saya mati dia asmita. Marah lebih. وفي الآخرة في الحياة الدنيا وفي الآخرة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة أي في القبر. يقول apa asmul nabi besiko kubur. Dia memang hidup atau turun hidup nak sebab bersih syekh. Nah, kalau dia bagi sih masuk turun. Turunnya tinggi lah. Dia darah tinggi tu, hati kita beriman. Allahumma salli ala Muhammad. Hati kita karina sadar masih saksi kubur. Dan dia darah tinggi memang awli ashabul kahf. Ini kombinasinya mati si Muhammad ni kita mau ya. Ini risiko dunia tapi kita ashabul kahf. Apa ini bagi saya ada kita tafsir. Ano to kaya tafsir? Kaya kaya sebenarnya. Yes, bro. Inshallah. Yang untuk gaya itu, itu apa? Ya, aku bukan berani.
Hindi. Kalian tafsir. Tafsir Samarkandi. Wa fil akhirah. Si Salman Amuri, yani fil qadar seperti itu kubur atau asma siralun pilih. Tafsir Qurtubi yang adalah tafsir. Why? Aslinya kita yang sekuat kali ini لا براء بن عازب قال المراد في الحياة الدنيا المسألة في القبور. Dia mengatakan apa yang tinggi lah, hayat dunia tinggi, bagi sisa dunia tinggi. Nafil kubur tinggi itu seperti bagi sisa kubur. Wabil akhirah al-musa'ala fi yaumil qiyamah. Mana ikan dua lagi kita. Yang ambil sih nak berikan atau daripada mga pendapat tafsir. Kami ako nanti kita gila na ako. Ako tayo na lang kami ambil sih. التفسير الكبير مفاتيح الغيب هي الإمام فخر الدين الرازي في إمام فخر الدين الرازي لقينا إسيني كمان peninggalan al-Rusli mazhab Syafi'i ujian beribada na input sekalian input sekalian sajian mutaan tunai di bawah nama mujaddid amana mujaddid lagi Umar ana halith mafhum Inilalak yang dialog na Syekh si Muhammad Muslim Nabiyan. Yung kaya binimali na relay ako niyan, kawan. Buhay na suka katatanhin Nabiyan niya. Mafhumang yung hadith, uman madagos rabuna, bumilis po Allah subhanahu wa ta'ala, sa mujibig na naging utak ko mana, kaya sabihin niya biya, ginuta agar maigila ko mana, di ka sumangataw, na di nagkasabutan, ginuta sa mujibig. Kaya hindi na ba ginanitapik na ito, na legitis nila ang lubog na إمام الفخر الدين الرازي قال حين يقال له في القبر من ربك وما دينك ومن نبيك فيقول ربي الله فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد jika nanti kita katakan Allah subhanahu wa ta'ala apakah pembuktian usiran uangnya marakia mulai sakat itu apakah bagaimana di kebarampangan fil hayati dunia setingin sama yang sedunia atau fil akhirah sisa ada murid ila yuqalu lahu fil qabr amai gampang tur mana ipani sersananya sisa kubur andai itu henka antadulai agamanga lagu andai nabingga fayaqulu rabbi Allah wa dini al-islam wa nabi Muhammad da ismugi na ayat ulang na Allah subhanahu wa ta'ala ayat agama kan na Islam na ayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ruhul Ma'ani Ruhul Ma'ani fi tafsir Al-Quran bagi Imam Al-Alusi rahmatullah alaihi Syafi'i budaya Syafi'i boleh kegaran grupo ini ya apa ini para apa guys itu saya buat tanpa serius itu dari Asia dia tuh ini pakai chef yang ada di sini bagi روح المعاني أي بعد الموت وذلك في القبر هو الأول منزل من منازل الآخرة yang mutakabbara apa mana kafir lagi yang mutasumagi dari amalulai nasi tinggi sa alwan namuri saya tinggi sa alwan namuri ya gitu baru berdui apa pun bagainya ada pas alwan namuri asik umur gitu pun bagainya tinggi antoni niba dadar pas alwan namuri semua umur Yusuf bagainya abidil syekh namanya biasa mikro ya berusaha lebih spesifik Gila tapi dia auto tapi kok bagi apa pada ya? Apa mana tiga tunai di sini kok ada Albania Iranian. Ma'isyatan danka man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yawm al-qiyamati a'ma surataha. Saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala saat itu dia sedang duduk fa inna lahu ma'isyatan danka. Nama kata begini lagi yang kita masih tahu ya. Anu ni masih tahu ya. Sangat tafsir Al-Tabari kami akan penilaian anda sana dia amalnya orang sami bagi betul dia pun kalau dia ingin mana tafsir dia ingin merokok قال يضيق عليه مبرأه حتى تختلف أضعه ayat itu turun ini kita dia mudah tinggi ini tafsirnya sama masih minta kau yang punya itu suka kepada otak mana suka kita tadi punya dia suatu yang itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala mana suami Allah Subhanahu Wa Taala tinggi imam
Lalu rahmatullah alaihi yudayyiqu alaihi qabruhu hatta takhtalifa adla'uhu. Sipit, napakasipit sekali yan. Mana, lupin sekali di kubur. Tama sama kasus-kasus mga busog yan. Tafsirul Kabir. التفسير الكبير مفاتيح الغيب الإمام فخر الدين الرازي رحمة الله عليه قال ابن عباس رضي الله عنهما نزلت في الأسود بن عبد العزى المخزوم والمراد ضبط القبر. Jadi kan ini kau orang tinggi sangat sahabat kita tak ilah berkata orang yang aku tak tinggi suka pelupi tahun kubur. Soalnya ialah pun nah sama dengan 10 minutes. Mungkin orang sa tafsir kami kepada kalau ini di kumbasa. Nah isa kata kenapa ayah mo mapapabubuo na dilitan na tafsir kagi so hadith na purpuna na dilitan. Jadi so dari Syekh kenapa ayah mo katakan na Quran. Kami akan dapat itu. Pada asal tafsir, pada so hadith, so ijma, so ya sama boleh berada. Iman tu ayah mo musa kita pula dengan bakal ini guna Quran. Wah. Amin, terawih tahu. Siapa yang dipanggil lagi ke bahasa kita? Ikhlas ini lagi muka kuat, tanpa serena, ini boleh dibakas dulu. Bisa dibawa pada air. Salah apa yang tunjuk kami, Kalau lagi ke mana hadis? Ini mana? Ayat 9 lagi ke kita. Ahwalul qubur wa ahwalu ahliya ila nusyur. Yesus yang mana dia katakan mampu melogasi kubur, na kubutan umama taurun, taman sama dunia sedunia. Ayat 9 sih nasi al-Hafidh Abi Faraj Ibn Rajab al-Hambali. Hafiz kanya setan lain mengatakan Hafiz yang kamu risaukan. Sisa mga muhadithin na ayat 7 sa Hafiz namanya kamu sama katanya kamu sama kesulibu hadis matnan wa sanadan. Semua kalian mana sedap ya dia au suasana ni nabi ni murah saya gitu. Nah ini lalu dia kita mga hadis kasih saya kubur. Ikan dua nasi Imam Baihaqi dimutaran namanya sumber dua bekas hari raya apa pada kasih saya kubur. Nasi Imam Baihaqi al-Hafiz sekalian ada kitab bin Asnan al-Kubra dan Syafi'i sekalian. Wah. Syarh Sudur Regi Imam Abdul Rahman As-Sayyid al-Hafidh din lughat al-Launa Hafidh bin Maqala al-Hadith. Wah, jadi apa sih nak lagi bukan boleh dibuat? Kalau boleh 6 minutes. Dia pasti nak lagi kan boleh digunakan apa hadis kami kata sekarang. Wah. Dia pasti pakai lu. Mungkin ada poin saya kepada pihak Allah. Bidaro Syekh Aubama siksaan Allah Subhanahu wa taala. Semua tahu si kan boleh digunakan apa pada dia si kubur ada mga kalimah subangkit na ayat itu turun di mulut Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ini bagi sekarang yang terwalan udah. Jadi yang terwah. Upama dia tidak boleh sesuatu Allah Subhanahu wa taala. Ada pemasaran penerimaan yang bangkit dan bersari para pengumum. Woi, kalau maha tidak boleh sesuatu Allah Subhanahu wa taala. Ayat itu turun di mulut Allah Subhanahu wa taala. Anu isian utadaro. Upama sekarang mga penerimaan. Apna po mga ulama, hindi nakapagin mo yan. Na hindi ka pa hindi rin sasabutin. Okay? Na ino sumunod mga ulama sa Pilipinas. Na alam sila mga kapatid, hindi masakit sa nakatiro. Ano rin ba nakatiro? Mana? Aging may mga al-Hafidh. Dia itu kata al-Hafidh. Si Imam Bukhari, si Imam Muslim. Supaya Imam, ayam itu terus yang kafir bagi ayat at-Tirmidzi. Na anak kasih sa kubur. Kalau memang ada kasih sa kubur, na ako sa Syekh. Jadi untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah saya tahu aturunnya dari untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah itu bukan Allah Subhanahu wa taala kafir. Allahu Akbar. Nah kalau kita dokter ngapa ada. Allahu Akbar. Itu upama gigi. Nah, kalau ini benar, saya dah betul. Kalau benar. Kalau orang tua dah apa? Dia ini keturunan. Mana semua sahabat? 20 bisa sahabat. Kami akan tidak lagi mana riwayat. Ayat ini kita kasih saya kubur. Kami
Hindi nakasisal si kubur na imituturo ko na imituturo di siya di mo gusto mana mga kafir ng mga sahabat, mga kafir ng mga imam, na ayaw na, nakagila, kag-isa ka na, hindi mo na, hindi mo kapyakan niyo ng mga hadis ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahil hindi ko tuloy na kami sa Nabi. Allahu Akbar. Kagi ayat ini na nila kasisal si kubur. Ngayon kasi tulog na ako, nagdabang na nabiniguan. Ano to sa ko? Nanay Prilaya mo niyo kagigina, pero igira, so, tugo na pogi sa emosyon na hindi magagawa niya. Kapes mo na bisa sa lang, hindi na ni Manggulo lang. Uway. Bakit niya yan ang tukanoya? Niya yan ang tukanoya. Nino ka, paano nila ang kato, ano yung hindi nagsisiwan ko na hindi ba? Nado kasi sa kubur. Namanya kami kata na so anda kasi sa kubur. Imam Nawawi, Imam Syafi'i, dan tidak yakin itu na Ahlussunnah wal Jamaah. Wah, dah so itu kita bicara pada dengan mga Khawarij, mga Mu'tazilah, atau yang dibawa semua pendakwaan. Wah. Nasibang musagi nga pala. Masa baru lagi dia grupo na EAC. Berani na gusto yung kitin nila, kumatri pa kaya ko. Ahlus Sunnah, Asy'ariyah, Rail Islam. Rail Islam. Bilang sila pwede. Yakin ko, kung lagi kaya, mga ulama, ilan na yung talaga tafsir. Uli ko pwede ko na doon pula uwi sa tafsir, di na nagpakasal. Ang mga mufassirin, nalaman na yung mga kafe, kaya, eh, kung ano yung subhanahu wa ta'ala sa ikaw doon, sabi sa ayat tiniran, na makasisan sa kubur. Wah. Sirang nagulog sila ng magaling. So, sumakataw yan ng Sheko. Iman ko na sa mo sa dulog sila ng magaling. Bakit ito sila? Why? Natawan ako na to. Yahin ito sila. Sisa naman nila iman ko na ito sa katapan nila yung uling-grab. Iman ko na mas mapeso ang futuro. Kaya ko na nagigal ng grabe. Malasiran na kumisiran sa atin na nagulog sa atin ng motor ang magaling. Naging yung mga ulama sumo sa Pilipinas na biar pumapasok ka pero buglo biar bermula di rumah min. Uwi na beli yung kakali sila duli o ako pinagtiyak sa Manila. Uwi ka nung pa ako. So pagi si sa Manila din ako sa mga gusto rin sa di ba pakadin na ba? Ang kasama ko. Kasama ko na Pilipinas ako. Dahil ba ako? Kita kaya mo na pinagtiyak ka. Inshallah na biar mo masura sa kanya na inipagtiyak ka ng Sheikh. Ito na po minsan. Maksud lagi ako. Kata ko na video, ditaro ko pada waktu mulai Syekh pada aku pada bantuan di Sabon. Terima, Bapak harus tahu dia. Dia bukan terlibat. Itu kau pada ikhlas dia. Also, coba anak yang orang kembali. Nasi yang kembali saya kira terlibat. Musnad Ahmad yang mengusagi hadis Musnad Ahmad Imam Ahmad dari kepada Imam murid sekalian Imam Syafi'i dan Imam Syafi'i dan murid Imam Malik dan Imam Malik murid Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Hanifah dan murid sekalian Ja'far As-Sadiq Abu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Why? Kata saya nak hadis nama itu surah apa? Sudah tahu belum? Lalu pasal mana? Kalau Nabi ini kita tu kamu gula berisikan. Daripada yang makan masuk gula. Nah ini ko alam minsan. Ini bilang ni Sheikh.